ime je Eugen Ban, jaz sem operativni tajnik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Z veseljem smo danes z vami tu, da vam predstavimo v sodelovanju z glavnim organizatorjem velikega jadralnega dogodka, ki bo v Trstu drugi konec tedna v oktobru, no, torej da vam predstavimo Barcolano, obenem pa vse tiste slovenske vsebine, ki so z Barcolano povezane. Ob sebi imam predsednika jadralnega kluba Società Velika Barcola Grignano, to je gospod Mitja Đaluc. Z nami je vam že znana oseba oziroma obraz, predsednik ZSŠD-ja Ivan Peterlin in Igor Filipčič, ki predstavlja tržaški pomorski klub Sirena, to je slovenski jadralni klub iz našega konca na italijanski strani bivše meje, ki je skupaj z nami tudi glavni organizator regate Go to Barcolana from Slovenija. Za 49. izvedbo Barcolane jaz predajam besedo organizatorju tega velikega dogodka, to je gospod Mitja Đaluc. Grazie, dobar dan, buongiorno a tutti. È un grandissimo onore e una grandissima emozione essere ospiti del Comitato Olimpico Sloveno. Devo dirvi che entrando, quando ho visto la parete con le medaglie, mi sono impressionato, perché la Slovenia è un paese piccolo ma che ha una tradizione sportiva incredibile, e questo lega, devo dire, Trieste e la Slovenia, perché lo sport non è, come dire, una moda, ma è profondamente radicato nella cultura, nella tradizione. Forse dipende dal fatto che siamo stati assieme, come dire, in una unica cultura, quella che appunto fa dello sport un elemento fondamentale, un fattore importantissimo del vivere insieme. Io ringrazio quindi il Comitato Olimpico Sloveno, ringrazio l'Associazione delle Società Sportive Slovene, il Presidente Peterlin, e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi all'organizzazione della Barcolana, in particolare per quanto presentiamo oggi il Consolato Generale della Repubblica di Slovenia in Italia in Console Generale. Torej, gospod Đaluc je zelo vesel in počaščen, da je danes tu z vami in predvsem, da v tem krasnem prostoru Olimpijskega komiteja, ko je vstopil v ta prostor informativnega centra, je bil presenečen nad videnim. Slovenija je majhna država, ampak z veliko športno tradicijo in velikimi športnimi zgodbami, in tu dobi seveda gospod Đaluc tudi tiste vezi med Slovenijo in našim Trstom, torej krajem, iz katerega gospod Đaluc izhaja. Šport namreč ni samo moda, šport je ukoreninjen v naše vsakdanje življenje, v kulturo, v naše tradicije in seveda nas močno povezuje. Nadaljeval je zahvalami, in sicer zahvalo Olimpijskemu komiteju, Združenju slovenskih športnih društev v Italiji in seveda vsem, ki pridno delajo za ta velik dogodek in tudi za vse slovenske vsebine, ki so s tem dogodkom povezane, in prav zaradi tega se je zahvalil tudi Generalnemu konzulatu Republike Slovenije v Trstu. La Barcolana è cresciuta negli anni come la regata più affollata al mondo. Ed è cresciuta grazie al contributo di tutti, devo dire in particolare di coloro degli appassionati del mare del Golfo di Trieste. Io ho sempre pensato che la Barcolana non è una regata di Trieste, ma una regata che coinvolge tutto il Golfo, da Pirano a Grado, e quest'anno infatti stiamo lavorando per coinvolgere in maniera sempre più stretta tutti i circoli velici della Slovenia, della provincia di Trieste e della regione Friuli Venezia Giulia. Questa crescita si deve tanto alla presenza costante delle barche slovene, circa 100 ogni anno. Il record è stato 150 qualche anno fa, e in questi anni abbiamo lavorato appunto insieme agli amici già citati per diffondere la Barcolana in Slovenia e per far crescere questo numero di barke. Barcolana torej v teh letih je postala to, kar vsi vemo, da je, oziroma najštevilčnejša regata na svetu, torej ena največjih regat na svetu z ogromnim številom nastopajočih.
Gospod Žalos je izpostavil, kako ta dogodek ni samo tržaški dogodek, ampak je dogodek celotnega našega območja oziroma regije, namreč sodelujejo jadralni klubi, ki so v Sloveniji in v Italiji. Skratka, če gremo od Pirana do Gradeža, dobimo vse te pomembne jadralne klube, ki sodelujejo v tej pomembni zgodbi. Seveda delajo na tem, da bi bila ta povezovalna moč vedno večja, vedno bolj pomembna in skratka delajo na tem, da bi dobili sodelovanje čim večjega števila jadralnih društev iz Italije in iz Slovenije. Seveda, to je zgodba o uspehu in k temu pripomorejo veliko tudi slovenski jadralci. Približno 100 slovenskih posadk se vsako leto udeležuje tega velikega jadralnega praznika. Rekord je bil pri številu 150 jadrnic iz Slovenije in seveda nadeja si, da bi to število naraslo oziroma da bi bilo slovenskih jadralcev čim več. Certamente quest'anno abbiamo lanciato una sfida collettiva, non una sfida degli organizzatori, ma una sfida per tutti gli appassionati del mare, quella di raggiungere i 2000 iscritti, che sarebbe importantissimo per il nostro territorio, per il Golfo, per rilanciare il mercato della nautica. 2000 non è un numero, significherebbe certificare che la Barcolana è la regata più affollata al mondo. Per questo abbiamo previsto una serie di iniziative. Del Go to Barcolana parlerà poi Igor. È una regata alla quale noi teniamo molto. Vorrei ringraziare i nostri partner, il Club Nautico Sirena, il Buria e il Circolo Jadro Koper. Že, va bene. Letos so si postavili velik izziv. To je izziv za vse ljubitelje morja, ne samo za same organizatorje dogodka, in sicer število 2000 prijavljenih na Barcolano. To število je pomembno ne samo za sam dogodek, ampak je pomembno za celotno območje, za gospodarstvo mesta Trst, za gospodarstvo in socialo Furlanije Julijske krajine, torej dežele, v kateri je mesto Trst. 2000 jadrnic pomeni, da na tak način dobiš nekako certifikat, da gre za rekordno regato na svetovni jadralski in športni sceni. Nadaljevajo zahvalami in vpletev v te zahvale jadralna društva slovenskega morja, tudi če je na italijanski strani, torej citiral Tržaški pomorski klub Sirena in seveda jadralna kluba iz slovenske strani bivše meje, to se pravi Burio in klub Jadro, ki je doma v Kopru. Quindi Go to Barcolana sarà la terza edizione e sarà implementato con tutta una serie di iniziative. Poi abbiamo, per ringraziare gli armatori che fanno grande la Barcolana, perché alla fine è una regata tipica, perché conta la partecipazione, abbiamo pensato dei gadget importanti quest'anno, come non mai importanti, per cui avremo una sacca dell'armatore con tantissimi gadget, la possibilità di vincere dei premi partecipando a una lotteria. Questo perché, ripeto, Barcolana è una grande festa del mare, una festa di partecipazione. Talvolta si dice che si pensa che la vela sia uno sport elitario, ma nel nostro golfo, in Slovenia e nel golfo di Trieste, non è così. E in Barcolana conta tantissimo la partecipazione delle piccole barche, per questo cerchiamo di aumentare la partecipazione delle piccole barche. Abbiamo chiuso un accordo con Elan, per la prima volta un accordo molto strutturato con Elan, vedo appunto di sci. Si potrà vincere anche tra l'altro 5 paia di sci messi a disposizione da Elan, chi si iscrive alla Barcolana. Li vedo appunto, quelli non sci da salto, credo che quelli siano da salto, ma degli sci bellissimi, esatto, messi a disposizione dall'Elan. No, torej, Go to Barcolana from Slovenija, to je jadralski dogodek, ki fizično povezuje Slovenijo z Italijo. Kasneje bo gospod Igor Filipčič spregovoril o tem. Gre za tretjo izvedbo, več podrobnosti kasneje. S tem dogodkom je tudi kar nekaj novosti.
Gospod Žaluc se je zahvalil lastnikom jadrnic in je povedal, da organizatorji delajo na tem, da bi bili lastniki jadrnic čim bolj zadovoljni ob sodelovanju na tej regati. Pripravili so nekaj priložnostnih oziroma uporabnih daril, ki jih bo vsak lastnik jadrnice oziroma jadrnic dobil ob prijavi in tudi nagradno igro. Gre namreč za velik praznik, tako je izpostavil gospod Žaluc. Jadranje namreč po njegovem mnenju in po mnenju organizatorjev Barkolane ni šport za elito, ampak je šport za vse. Pri nas torej je zelo pomembno sodelovanje majhnih jadrnic in prav zaradi tega, da bi spodbudili čim večjo sodelovanje manjših jadrnic oziroma lastnikov manjših jadrnic, so pripravili kar nekaj zanimivih vsebin, med temi tudi nagradno igro, ki predvideva med drugimi tudi nagrado v sodelovanju s podjetjem Elan, ki ponuja 5 parov smuči za srečneže, ki bodo pač deležni te nagrade. Quindi puntiamo tanto sulla partecipazione, sulla quantità, ma è fondamentale la qualità. Credo che la Slovenia, pur avendo pochi chilometri di costa, abbia una tradizione marinara straordinaria. Mi ha appunto emozionato vedere la medaglia d'argento di Vasilis Bogar, che è un nostro amico. Abbiamo tifato per lui, il giorno in cui a Rio ha vinto nella medal race l'argento, ma è anche un'occasione di promozione. Penso alle tante aziende di promozione turistica della Slovenia che vengono al villaggio Barcolana per promuovere proprio il territorio sloveno, le terme slovene e le eccellenze turistiche della Slovenia. Torej, sodelovanje, številčnost in kakovost, torej ne gre samo za številke, ampak tudi za kakovost. Smo danes v Sloveniji in gospod Žaluc je izpostavil, kako Slovenija, kljub temu, da ima omejeno število kilometrov obale, ima veliko tradicijo z vodnimi športi oziroma z morjem, je močno povezana z morjem. Izpostavil je srebrno kolajno Vasilija Žbogarja, ki krasi tudi ta prostor, ko jo je zagledal, je bil počaščen, torej da je tudi on povezan s to zgodbo. Dan, ko je Vasilij Žbogar osvojil to prestižno nagrado, so se tudi oni veselili in mu seveda uradno čestitali. Veliko Slovencev seveda, kot smo že prej izpostavili, sodeluje in nastopa na Barkolani, med temi je Mitja Kosmina, ki sodeluje ne samo kot športnik, ampak tudi kot podjetnik. No in na koncu gospod Žaluc je izpostavil tudi to, oziroma ta pomemben element. Razni slovenski ponudniki, turistični ponudniki ali pa razna podjetja so prisotni na Barkolani, sodelujejo oziroma promovirajo Slovenijo in svojo ponudbo in svoje odličnosti prav preko Barkolane. Quindi vado a concludere dicendo che tutto questo è possibile grazie a un rapporto, diciamo, di amicizia, la capacità di fare squadra che in questi anni abbiamo consolidato con gli amici sloveni. Voglio ricordare, mi fa piacere in questa sede ricordare 2 nostri allenatori del circolo della società velica Barcola Grignano, che sono 2 allenatori sloveni, che sono Dragan Gazic e Matjaž Antonac, che fanno crescere i nostri ragazzi. Ecco, credo che fanno crescere come sportivi e come uomini, e sono apprezzati. Quest'anno abbiamo festeggiato 30 anni di carriera di Dragan. Ecco, credo che questo spirito di amicizia è quello che ha fatto crescere la Barcolana. Io sono certo che quest'anno appunto gli equipaggi sloveni saranno di più a testimoniare che questa è proprio una festa dell'amicizia che non ha confini, perché per fortuna il mare appunto non ha confini, non ha reticolati, e in un momento in cui in Europa qualcuno pensa di reintrodurre i confini, Barcolana vuole essere invece un momento di grandissima apertura. Questo abbiamo detto ad aprile a Bruxelles al Parlamento europeo. Abbiamo raccontato anche di quando
era la fine degli anni 90 e si decise di portare la prima boa della Barcolana in acque territoriali slovene per garantire la massima apertura, per dire come questa è una manifestazione che vuole essere di tutti e che vuole celebrare un'Europa che ci piace, quella che non ha più i confini. Vedo, bene. In torej, zaključki gospoda Đaluca, vse to je možno, ne, vsi ti uspehi, vse to, kar dosežemo, je možno, ker obstaja prijateljstvo in obstaja ekipno delo tudi s slovenskimi organizatorji oziroma Slovenijo in Slovenci. Rad bi tudi izpostavil, da je daljno društvo Società Velika Barcola Grignano, čigar gospod Đaluc je predsednik, ima tudi dva slovenska trenerja in to sta Dragan Gazič in Matjaž Antonac. V samem društvu jih zelo cenijo, skrbita za rast otrok, ki se tam športno deležujejo, zato sta zelo pomembna za zgodovino in za prihodnost tega društva. Torej, ta prijateljski duh je pač srž, glavni element, glavni motiv oziroma razlog uspeha Barcolane. Prijateljstvo brez meja, morje namreč, tako je izpostavil gospod Đaluc, nima meja. In medtem, ko v Evropi nekateri bi želeli zapreti pač meje, Barcolana dela na tem, da teh meja ni več. In to se dogaja že veliko let. Aprila so bili v Bruslju, v Evropskem parlamentu in so to tudi izpostavili in se je na koncu spomnil tudi, kako v letih 90 so postavili prvo bojo v slovenskih vodah, takrat, ko seveda so bile meje drugačne. To je pomembno za vse nas, za odnose med državama in za ves evropski svet. Chiudo con un ringraziamento, con diciamo, le scuse per l'italiano e un ringraziamento per il traduttore, per Eugen, che è bravissimo, che veramente per un po', come dire, non ha saltato, sì, non mi sto inventando assolutamente, è stato perfetto, vero? E davvero con un invito a tutti gli sloveni a venire e a sentirsi a casa loro davvero a Trieste per la Barcolana. Grazie. No, na koncu še zahvala vsem vam, zahvala podpisanemu za prevod, nič si nisem izmislil, torej sem skušal prevesti vse to, kar je gospod Đaluc rekel, se opravičuje, da se z vami pogovarja v italijanščini in je zaključil seveda z vabilom vsem vam in vsem Slovencem, naj pridejo pogledati Barcolano, ker je to tudi dom vseh Slovencev oziroma vseh slovenskih ljubiteljev morja in jadranja. In to je to. Grazie mille, hvala lepa. Hai ancora un po' di tempo, ho dal besedo Igorju Filipčiču, ki bo izpostavil nekaj tehnično plat dogodka Go to Barcolana from Slovenija. Institucionalno plat bo podal predsednik ZSŠDI, jaz potem se bom z njim povezal na to, kar bo on povedal in vam bom še par informacij dal v zvezi s kulturnim programom slovenskih vsebin, ki so na uradnem programu Barcolane. Igor, prosim, Go to Barcolana from Slovenija. Ja. Torej, to je tretje leto, ki organiziramo to regato. Vi ste imeli priložnost tukaj poslušati gospoda Đaluca in gotovo razumete dobro, zakaj mi tako dobro sodelujemo z njimi. Naš tržaški pomorski klub Sirena meji s Società Velika Barcola Grignano, torej z organizatorjem Barcolane. In ko smo govorili z njimi, smo imeli leta 2015 to idejo, smo rekli, ok, slovenske jadrnice že prihajajo masovno na Barcolano, zakaj ne organizirati dan prej eno regato in jih privabiti, centralizirati to, privabiti na to regato. Ko se organizira na tako regato, je začetek vedno zelo težaven, zato ker ni kritične mase. Prvo leto nam je še nagajala tista burja, neverjetna burja, čez 100 km na uro, tako da smo imeli na cilju 6 jadrnic. Lani smo jih imeli 25 in letos sedaj upamo, da bomo imeli vedno več, vsako leto, da bo ta regata rasla. Zato se tudi trudimo, da vsako leto nekaj, bi rekel, poboljšamo to regato, da si nekaj novega izmislimo, da bo pač zanimivejša za skiperje. No, naj grem na program.
Program ne bo menjal štart ob 11. uri, to je sobota 7. oktobra ob 11. uri iz Izole. Štart bo pred Marino v Izoli. Glede na število jadrnic pa bomo določili, več jadrnic bo, bolj bomo premaknili štart proti odprtemu morju. Sprememba pa je cilj. Sprememba je cilj, ker v zadnjih 2 letih smo imeli cilj, recimo bi rekel, v liniji s kontejnerskim terminalom, torej proti Miljam, zato da bo vse bolj zanimivo, smo premaknili cilj, ki bo direktno v pristanišču, recimo pred pomolom Avdače. Sicer to moramo še nekam definirati, vsekakor imamo avtorizacijo, zato ker največji problem za to je bila avtorizacija lokalnih oblasti, torej naše lokalne kapitanje, zato ker quante regate ci sono sabato? Tante, mislim, je 4-5 regat, vsi prihajajo, bodi si slovenske, bodi si z italijanske strani, jadrnice prihajajo pred veliki trg, Vsekakor smo uspeli pridobiti to, tako da se bo iz pomola Avdače ali iz katerega drugega pomola v Trstu lahko opazovalo vse jadrnice, ki pridejo direktno noter. To je, mislim, zelo, zelo zanimivo. Naj se še zahvalim sponzorjem, torej turistični agenciji Aurora Viaggi, konzorciju naših kraških vinogradnikov, in tudi podjetju Primoroma, torej vsi jadralci bodo prejeli eno torbo, noter bo nekaj malo vina, majčka in kava in to. Bi rekel, da to je vse. Ne vem, če imate kakšno vprašanje še o regati, vidite kar. No, v tem pa lahko nadaljujemo. Predsednik Peterlin, še recimo institucionalni klobuk in še kulturne vsebine, pa smo nekako zaključili. S pogledom moram iti malce nazaj, in sicer 3 leta nazaj, ko me je na razgovor povabil takratni odgovornik za šport občine Trst, Edi Kraus, in ko sem šel na ta sestanek, sem bil presenečen, ker sem poleg njega zagledal tudi našo konzulko, slovensko konzulko, ki je bila takrat Ingrid Šergaš v Trstu, in oba sta mi predočila problem, ki oni so si ga postavili kot problem, da pravzaprav Barkolana je tržaška zadeva, ampak da nima nekega slovenskega pravega prizvoka. In kako bi bilo, če bi se domislili pač nečesa, da bi Barkolana imela tudi en tak slovenski pozdrav in smo se zato tudi domenili. No in iz te ideje je v bistvu nastal prav ta slovenski pozdrav Barkovljanki ali Barkolani, s tem, da smo k sodelovanju, ta naša srednja športna zveza, povabili čisto vse, od gospodarskih forumov do kulturnih ustanov, in danes mi nekako koordiniramo ta slovenski pozdrav, ki je vsebinsko zelo različen, od kulturnih prireditev pa tja seveda do zadnje, največje, najlepše tudi tega sprejema slovenskih jadralcev v tržaškem knjižnem središču na trgu Oberdam. Moram reči, da vsi zelo radi sodelujejo, vsi se zelo potrudijo in mi smo pa seveda počaščeni in ponosni, da smo poleg slovenskega konzulata tisti, ki vso to množico ljudi nekako koordiniramo. Zakaj gre pravzaprav, to bom prepustil besedo Evgenu, ki je v bistvu tisti, ki ogromno dela na terenu pri tem projektu, se ogromno pogovarja z vsemi dejavniki in mislim, da so stvari že pod streho. Ja, tako je. No, torej, dobili ste tudi nekaj informativnega materijala glede teh vsebin. Jaz grem skozi na hitro. Skratka, kot že veste, Barkolana ni samo športni praznik, po zaslugi glavnih organizatorov. Barkolana je postal praznik celega mesta in za kulturnike, per la kultura, za žurerje, ki amal divertimento in tako naprej. Torej, tudi mi smo se vključili v ta program. Kot vidite, tudi za nami uradno piše Trst od 29. septembra do 8. oktobra. Mi se vključimo od 30. septembra dalje
in sicer Slovenska prosveta prireja v Tržaškem knjižnem središču mladinsko igro Podobe na gladini, praktično člani mladinskega krožka Debin predstavljajo besedila znanih slovenskih avtorjev iz Italije na temo morja in na temo slovenskega ribištva. Slovenci smo bili ribiči v Tržaškem zalivu. Tržaški zaliv je tudi naš, sam izhajam iz družine, ki se je v prejšnjem stoletju tudi s tem ukvarjala. Skratka, v naših vaseh je bilo ribištvo zelo pomembno, tega ni več, ampak nekako ti avtori to izpostavljajo. In skratka, ta igra na tem sloni in kot lahko berete, bo tudi za glasbo poskrbljeno. V sredo 4. oktobra pa je na vrsti sodelovanje med Glasbeno matico, eno izmed naših osrednjih glasbenih ustanov, in Zvezo slovenskih kulturnih društev v Italiji, ki že ta teden pridno dela na Slofestu, to je osrednji kulturni praznik Slovencev v samem središču mesta Trst, ki se dogaja enkrat vsake 2 leti. No, ampak v sklopu Barkolane, Slofest nima nobene veze s tem, bodo prijatelji ZSKD-ja in Glasbene matice priredili orkester oziroma koncert harmonikalskega orkestra Synthesis 4 in to v Trstu pod gradom Svetega Justa v zelo privlačni, lepi lokaciji v tako zvanem rekreatoriju Toti. V četrtek pa bo na vrsti Slovensko stalno gledališče, naša osrednja kulturna gledališka ustanova, sodeluje z Barkolanom tudi s tako imenovano noč gledališč. Quando è la notte dei teatri? Nedeljo 1. oktobra je noč gledališč. To se pravi, da vse gledališke hiše v Trstu, ne glede na jezik in na kulturne korenine, se nekako združijo oziroma imajo združeno, coordinirano ponudbo. Ci saranno di nuovo i pullman che porteranno... Sì, ci saranno di nuovo qualcosa, pullman, e ci sarà un programma, verrà presentata tra qualche giorno, quindi questa è un'anteprima, come dire, per la notte blu dei teatri. Mi fa piacere, è paradossale, ma sono molto contento che venga presentata prima a Ljubljana che a Trieste, perché il programma che ha messo in piedi il teatro sloveno, come ogni anno, è particolarmente bello e coinvolge tutto il teatro, trasforma praticamente il teatro in un'esperienza dell'acqua. No, gre za Modro noč gledališč, torej Đaluc je izpostavil, da je zelo vesel, da lahko o tem govori tu v Ljubljani, še preden se to predstavi novinarjem v Trstu. Kot sem prej povedal, Modra noč gledališče združuje vse gledališke hiše v Trstu in seveda tudi Slovensko stalno gledališče, ki igra v tej zgodbi pomembno vlogo. Zamislili so si recimo potujočo igro v prostorih samega gledališča. Torej, stvar ne bo samo na odru, ampak tudi v predverju, na stopnišču in tako dalje. Glavna tema je voda in tudi šport igra pomembno vlogo. Zdaj jaz nimam vseh informacij glede dela prijateljev Slovenskega stalnega gledališča, ampak ta zadeva gre v to smer. Ljudje pa si lahko ogledajo igre vseh gledališč, ker potujejo iz gledališča v gledališče, imajo avtobus, ki jim organizator ponudi, in torej grejo iz italijanskega gledališča in potem tudi v slovensko gledališče. Ponavadi imajo nadnapise, tako da tudi slovenska beseda je seveda dobrodošla. V Slovenskem stalnem gledališču je pač igra v slovenskem jeziku in imajo italijanske nadnapise. No, pa da se vrnem slovenskemu pozdravu Barkoljanki. SSG ponuja igro, dvojezično igro, Sosedska Evropa ali kako postati Evropejci z zaščitenim poreklom. Premiera bo prav te dni na Slofestu, ki sem ga prej citiral. V četrtek pa bodo predstavili ponovitev in sicer prav na ploščadi v prostorih Tržaškega pomorskega kluba Sirena na Miramarskem drevoredu. To je enkratna super lepa lokacija s krasnim pogledom na Trst in na Miramarski grad. Torej obeta se res zanimiva zadeva, ki poteka v organizaciji SSG-ja, Zadruge Bonaventura, v sodelovanju z ZSKD-jem, torej Zvezo slovenskih kulturnih društev in festivalom Mittelfest. Voleva aggiungere qualcosa? Ti chiamano tutti gli altri organizzatori? No, che sono particolarmente contento che ci sia uno spettacolo al Sirena proprio nel giorno in cui ci sarà la massima affluenza degli iscritti, degli armatori che verranno ad iscriversi alla Barcolana. Si è deciso quest'anno di fare uno spettacolo al Sirena ed è particolarmente bello che sia uno spettacolo scherzoso dedicato all'Europa, come imparare a essere europei
oggi. 2 anni fa c'era quello spettacolo bellissimo nell'ambito della Notte Blu dei teatri, come imparare appunto a essere sloveni, no? In un'ora, e che era divertentissimo, era stato inserito nella Notte Blu. Quest'anno mi piace che ci sia appunto in questo momento, per certi versi difficile per l'Europa, che ci sia questo spettacolo al Sirena, con il quale lavoriamo veramente in modo straordinario. Gospod Žaluc se veseli, da je ta dogodek, ki sem ga jaz omenil, skratka ta gledališka veseloigra Sosedska Evropa ali kako postati Evropejci z zaščitenim poreklom, da je pri Sireni prav takrat, ko imajo višek slovenskih prijav. Od tistih dneh se največ slovenskih jadralcev in slovenskih lastnikov jadrnic prijavi na rodu Barkolana from Slovenija, in prav takrat bo ta igra na zunanjem prizorišču Tržaškega pomorskega kluba Sirena. Pred leti prav na Modri noči gledališč so isti organizatorji, ista gledališka ustanova predstavila, kako postati Slovenec v 50 minutah. To je že spet dvojezična veseloigra, ki je imela veliko uspeha pri nas in tudi takrat ob Modri noči. Skratka, še enkrat je izpostavil, kako v tem trenutku, ki je za Evropo in za to, kar Evropa predstavlja, nekako težaven trenutek, marsikatera težava se pač poraja, je lepo, da mi podiramo meje in da sodelujemo Slovenci in slovenskim pomorskim klubom, tudi ko se govori o kulturi in ne samo o športu. Da jaz nadaljujem, da ne bomo predolgi, namreč naš program se nadaljuje že na petek, in sicer v Kulturnem domu v Trstu, ki je SSG doma, torej v ulici Petronijev 4, se bo predstavil slovenski pisatelj, in sicer Jurij Hudolin predstavlja roman, novo nastali roman, ki nekako povezuje Ljubljano in Trst z naslovom Via Ljubljana. Obenem bo zaživela fotografska razstava Mateja Mljača oziroma bosta zaživeli razstava Mateja Mljača in projekcija kratkometražnega filma Vem, svetovno znanega režiserja Jana Cvitkoviča. Istočasno, uro kasneje, bo na občinah pri Obelisku s krasnim pogledom na Trst in na zaliv nastop mešanega pevskega zbora Rdeča zvezda in moškega pevskega zbora Vesna, gre za 2 slovenska zbora iz naših krajev. Vse to prireja smučarski klub Brdina, ki pozdravlja Markovljanko in je član ZSŠDI-ja. Imajo tudi otroški ekstempore na soboto in na soboto imajo tudi koncert ob 18. uri godbenega društva Viktor Parma iz Treč. Sobota pa je seveda dan za Gotu Barkolana from Slovenija, ob 11. smo slišali štart. Ob enih nekako pričakujemo prihod glavnine jadrnic in tako kot lani bomo priredili simpatično glasbeno vsebino, skratka sprejem, ki bo na pomolu Avdače, to je ena izmed najlepših točk v Trstu, in se bo potem nadaljevala v naselju Barkolana, kjer letos prvič vse slovenske stojnice bodo skupaj na enem mestu, in torej stojnice Slovenske turistične organizacije, raznih drugih ustanov in naše krovne športne ustanove, torej ZSŠDI-ja. Skupno je 11 stojnic, vsi ena ob drugi, skratka nekako zaživi tudi slovenska vas ali pa slovenski del tega naselja na tem sejmu. No, in ob sprejemu teh jadrnic bo fešta in bo zaigrala Nabrežinska godba, ki ima narodne noše, torej izpostavimo tudi naše korenine, našo pripadnost Slovenije tudi z našimi tradicionalnimi narodnimi nošami. Ob 5. pa bo sprejem in nagrajevanje slovenskih posadk. Trenutno uradna lokacija je Tržaško knjižno središče, tam kjer lani, ampak skupaj z organizatorjem delamo na tem, da bi pridobili prestižno lokacijo, in sicer dvorano Salone del Incanti, to je bivša ribarnica v Trstu, pač tam, kjer se vse dogaja, krasno poslopje, velik prostor in delamo na tem, nimamo še uradnega odgovora, vidimo kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh. Stavo raccontando che stiamo lavorando insieme eventualmente per spostare la premiazione dal centro testi del libro al Salone del